Ubani ngikhuluma naye? nguMadlamini mina. Hawu. Mana umfowethu ufuna ukugcina manje mina unandosa ukukhokhela ngalokho ukuthi wena forever yena manje wena uzohamba ukhulumela amadoda wena unamadoda awu-20 wena ngiyakwazi lokho lalela-ke webhuti abathi awuhlukane nathi uyezwa yini ngicela nje mina uhlukane nami nendoda yami phansi angeke kukusize lokho okwenza webhuti abathi uzosha ngiyakutshela awusiyeke ebhuti sincebeleke manje mana sithi bengikhuluma mina ngosizo lokuthi uforever yena ngilwela wena ngithi mina njengommeli wakho kepha ukuchaza mina ukuthi usisi lo trendayo omnyama uMadlamini ngichaza mina angimnyama-ke mina uzophoxeka-ke njalo hayi mana hayi bakushuta ngayo before ujoba umnyama phela uyitiwe ingqongo iyamnyanyisa indoda yami lento awuvaleke Yanyanyisa leyo nto leyo. Cha Madlamini Macingwane wena uthena uMadlamini umama omnyama wasenseleni. noma ungamthuka bhuti ngeke umtholo wami-ke lo